Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Sembut Menteri Rang Bak Jelau bak Preston Tensong mentah kasing palai. Ulai thu bak Sorkar Jelau kelayok pediang ni kajing tho ni ka official notification bala penmi da ka Ministry of Defence jang Sorkar India ka bala mencur pen aiso bahaya ka jaka ka bahe kat ar poin 100% ekar na ka benta ban chna pen he ya ka surok ka ba pen so na do Shillong Shadauki ha ka jing keren bagi la pathai ku bor ha khat prater ujeli arjar arpo uba Preston uba pejru ikatnat Public Works Department PWD ulai thuru ling ba ka jing mencur jang ka Ministry of Defence ka Sorkar menta kalala ban chna pen he ya ka surok saulan nadu Sherpi Syabanyun kat bahaya ke benta jok surok nadu dauki hadu tamabel on chna da ka surok arlan ko mencu pentip hang ni baya kini ke project chna surok la Beijing rap pisa da ka Japanese International Cooperation Agency ha ka jinglun ka ba 6000 sispa prapunyo poinsan kelotun ka layo shangi siapo ka NHIDCL number 2 shangi saka state including layo ya kopi nanta kumju ru sha Commander juga Defense Kilayo Kopi, bahkan kalian juga Defense Ministry kalau ayah ni bangin Snai kan kita furlin nadu nang ni nang Sherpi kan kut hadu angte hapo banyul dan nantu kan ya ada single ke double lane shadow kamu minta kelak proses kelaya selesai akaba Muslim su begini ya standar taban si yang kalian compensation. Dia kata kita ya penbek nak kalian ke office job DC, bat kunjung nak kalian job ke NHIDCL 50% bila ada deposit ke besar nak kementakan nak kalian compensation. Dia kumungong pi mentangi apru setang begini ya ka formal sanction. Hadin ba lada prepare ke DPR dalam baju ke NHIDCL. Hopefully bagi ke broken ya bet namar ko mo pi hakan galan composition kendiat ka bangasu yu bala syai anda kapor basiu ke payment yo don kiba long willing ban I position lani kum kita ke de ya kene gamnut ban ong ten lai nak kalian jungi we are ready akaba adin bekla distribute kat to kan ni la say 50% 60% ya kalan composition ka bang ingin nangis kadon ka kendon ki om hoj lara you ben compensate den rei na kalian jung insist pada umat compensate jika jaka ang sitom yimyo de kum bakalong ta ka na kalian jong ka Ministry of Road Transport ki ben ban long no kum syua de ki ban syua sil ya ki bailot ki baisep ka bamut ya ki beling subu menta don ka yeng ka bahap lin kum ya kita na kalian jong ka Ministry of Road Transport kan sil ba kinsna no syawi ka ni ka yu la de finalize ya ka alignment la de finalize aga ba ni ka surok kan ya bypass na po kan ya bypass sak lian ka diang na po wa kadai nang tu national police no wa kadai ka ya no sak diang ka long bypass kami station no pedeng but na nong pedeng kin sna ka tu jiking ka ba ha ka long ka we de jiking ka ban itanap tambat ka bijrok tambu apo ka pertai ka la ngam bakala ka long bahar de nang ta kan ni lembaga motuka PHC jongka dauki dan nang ta kan polisi di sana ngam kan mau yo komite tamalo kalajrong kaspan juga ro lahe nang ta ka baan kencing jeliu ba la de ka we ka ba kala de ka we ka jeliu ka perthe bro ko long ka hype joka den long kan connect na siliang pada dia nanti kalau ayat biang pada mereka suruh. More or less kan luna ya kadar spa. Siajar aspa tu. Tangi ke bridge. Ya bro, ya kan ni ke stretch nadu nang ni ke balik full lane, mat kunjung balik 2 lanes.